Molimo se Bogu da nas Bog i ovo veče vodi i blagoslovi. Oče naš koji si na nebesima, Bože veliki, stvoritelju neba i zemlje, koji si nas kupio u Isusu Hristu, tvom jedinorođenom Sinu, i dao nam večni život krvi njegovom, žrtvom njegovom. Osana tebi, Bože, na visinama i ovdje na zemlji, osana tebi u našim dušama i ovo veče nas nadahni sada tvojim duhom. Duše sveti, dođi, obuzimi nas, živi nama sada, upravi naše misle ka tebi. O nebeski Oče, blagoslovi nas i posveti nas da shvatimo i razumijemo večera što hoćeš da nam kažeš. U sili Duha Svetoga tu učini pokriveni krvlju našeg spasitelja Hrista Isusa. Molimo te ovo večer za sestru Makedonku koja me zamolila da te molimo, Bože, milost da ju napraviš, do 900 evra da da za kiriju, da ju pronađeš jedan stan gdje može sa tim sredstvima da živi. Ona je penzionerka, Gospode, nemoćna i jadna. Blagoslovi da joj ne tražu te kapari i depozite, ne znam što, blagoslovi sutra, Gospode, da dobije to milost, Bože, blagoslovi Makedonku. Mi te volimo i obožavamo, Bože, u ime Isusa Hrista, haleluja, amin, amin, osana Bože, amin. Dragi moji, dobrodošli, Bože blagoslov. Evo, tu su znači i Agim Bosi, Alana, Kekse, Emir Jakub, Legion, zatim Mifil Ramadani, pozdrav za tebe u Italiju, prijatelj moj, to je znači otac moje snaje, od mog sina, Ismailović Kazim Mari, Zuhra Bušor, Miljana Kazaković, Evtinčar Dimitrovski, Dragica Knežević, Cecil Korni, blagoslov Boži, dobrodošli, blagoslov svima mi sada. Ana Marija Brauta Benmoden, Šeribana, dobrodošli, blagoslov Boži. Dragi moji, večeras poučamo znači temu koja nosi naslov ka čemu težimo, kakav uspeh želimo, znači kojim uspehom težimo da postignemo, šta želimo da postignemo u našem životu. Evo ja sam pripremio tako neko grafičko predstavljivanje i sa slikama. Želim da svaka naša propoved bude jasnija, uočljivija, da je razumijemo. Nevešima, dobrodošli, brate. Dragi moji, znači danas ljudi imaju čudne ciljeve, imaju čudne putove. Znači ako imaš cilj, naći ćeš put. Većinom naroda, većinom ljudi, njihov cilj, njihova težnja za uspjeh jeste da imaju novac, broj 1, da imaju auta, što bolji, ljepše auto. Nažalost, da uživaju u porocima, nekima je to težnja za uspjeh. A nekima, a to su veoma retki, nažalost, nekima je težnja za uspjeh ili cilj ili put ka večnosti i da imaju ljubav. Sada gdje smo mi, u kojoj grupi ovdje, u kojoj grupi smo mi, gdje smo mi predstavljeni, neka svako razmisli za same sebe. O, ljudi moji, novac, auto, poroci, to su broj 1 danas za uspjeh. Najveći uspjeh danas ljudi žele da postignu, jeste da imaju što više novca, da obezbede sebe, da obezbede svoju decu, unuci, pravunuke, pa još 10 i 20 generacija, naravno ako je to moguće, željeli bi. Moramo to priznati, tako misli svet, tako živi svet, ali nažalost i zajednica Božja, crkva Božja, a crkva Božja i zajednica Božja smo mi, ti i ja, brate moji, vi koji večera slušate ovu svetu reč. I nama je postalo broj 1 novac. Vi znate, skoro svako moja druga ili treća propoved, ja ovo napominjem, ja ovo govorim, ne zato što ja hoću, jer nisam ništa bolje od nikoga od vas, ali Duh Božji kaže, govori ovo pro tebi po ostalima. Svaka propoved, molim Gospoda da pro meni bude jasna i da pro meni važi i da pro mene opomene reč Božja. Da sam sebi propovedam prvo, pa poslije ostalima. Jer ako vama propovedam, a ja to ne činim, živim suprotno od onoga što govorim, teško mene, kuku mene, završit ću ognjenu jezero, dragi moji, nažalost, to je velika istina. Novac, auta, kola, lepa kola, kuća, poroci, znači poroke, to je danas uspeh. Oni to računaju danas, mnogi ljudi računaju kao to je uspeh, postigao je nešto u životu, napravio je
200.000 evra ima u banku ili negde sakriveni ili u zlatu, ne znam šta. Evo vidi, trospratna kuća, 3 auta, najnove ima koji vredu 100.000 evra, a on je postigao nešto u životu. Stvarno je postigao, čovjek je postigao nešto u životu. Jel tako, dragi moji? Jel tako se govori? Jel tako se misli? Jel tako se živi? Jel tako je? Demir Jakub, dobrodošao, brate, i Miki Merem, blagoslov Boži. Nažalost, ovo je velika istina što večeras govorim. Hej, Ašim Alija, Asim Demiri, brate, Džemilje, pozdrav, dobrodošli. Nail Musovski, blagoslov Boži svima, dobrodošli. Ljudi moji, ponovo okrećem kameru ka ovim slikama što sam večeras pripremio, skice ili grafiku, kako da to kažem, da nam bude jasne. Znači, vidite, dragi moji, novac, auto, poroc, nekome to nije prioritet, nekome to nije cilj, nekome to nije put, nekome to nije uspeh, nego misli za ljubav među ljudima, za ljubav prema Bogu i za večnost. I za večnost. Sada, gdje smo mi? U ove prve 3 grupe ili smo u one 2 male grupe? Dragi moji, prijatelji moji, kojoj vrsti uspjeha težimo? Kojoj vrsti uspjeha težimo? One prve 3 grupe su đavolske stvari koji nas odvukuju od Boga. Znači, one prve 3 stvari su, šta sam rekao, novac, poroci, auta, kuće, to su znači satanske stvari koje nas vuču ka svetu i propasti. A ako imamo znači težnju da uspemo, biblijski uspeh da imamo, uspeh Biblije, to je, braćo moja, ono što vredi. Znači, koje vrsti uspjeha težimo? Uspeh Biblije ili uspeh sveta? Koje vrsti težimo, dragi moji? Uspeh Biblije ili uspeh sveta? Za šta težiš, brate moji? Sestre moje, za šta težimo? Uspeh Biblije ili uspeh sveta? Ajde da vidimo šta je uspeh Biblije, a šta je uspeh sveta. Šta je težna ka svetu, a šta je težna ka biblijskom putu. Biblijski put znači večni život, dok svetski put znači večna smrt, večna propast. Sada od nas zavisi, dragi moji, mnogo od nas zavisi šta ćemo uspjeti u životu i kako ćemo uspjeti u životu. Znači, kako ćemo i šta ćemo uspjeti u životu zavisi mnogo od nas. Kao što možemo pročitati, znači, Filipljanima 3. glava od 13 do 14. Koje vrsti uspjeha težimo? Šta nam je cilj u životu, dragi moji? Ajde sada da odgovorimo biblijski. Znači, 2 pitanja sam postavio ovdje. Koje vrsti uspjeha težimo? Šta nam je cilj u životu? I dajemo odgovor prema Bibliji, Filipljanima 3. glava 13 i 14 stih skraćeno. Trčim prema cilju da postignem nagradu. Koji cilj? Nebesko stajne u koje nas je Bog pozvao po Hristu Isusu. Haleluja, amin. Nebesko stajne, odnosno biti pripravljen da imamo nebeski karakter, dragi moji. Da imamo karakter našega spasitelja Isusa Hrista. Haleluja, amin. Da li razumete sada šta znači biblijski uspeh? Šta znači svetski uspeh? Svetski uspeh znači imati sve u ovom svetu šta svet nudi. Uživanje, poroci, sad neću da pominjem sve pojedinačno, vi znate šta su sve poroci, znači negativne stvari koje živimo, greh, novac, mnogo novca, kuće, auta, odeću, da menjamo, da imamo skupocenu odeću, dragi moji. To je svetski uspeh, uživati u grehu. Ok, nisu sve stvari greh, nisu sva dobra greh, nisu sve lepe stvari greh, ali uživati samo za njih i živjeti samo za njih i ne misliti na večnost, ne misliti na Božji put, to je greh. Da li smo se razumeli? Znači, koje vrsti uspjeha težimo? Šta nam je cijeli životu? Prema Filipljanima 3, 13 i 14 stih, Pavle kaže, trčim prema cilju. Kakav cilj? Da se pripremim za nebo, za nebesku kuću, za nebeski stan. Sećate se isto šta nam je rekao u Evanđelju po Jovanu. Idem da vam pripremim
Мики пита, можда još имаш и ради sa Библија сведока. Да, имам више превода сада, брате мој. Значи, тоа е нов свет превод. Тоа е, значи, стварност. Јас упореđujem, читам и проучавам, истражувам, имам француски, енглески, немачки, слава Богу да разумем таа три јазика добро, веoma добро. Тако да могу речи да овај превод, значи, од Јеховиних сведока, односно Нови свет превод, то не е нихов превод, само со они неки ствари изменили. Значи, проучувам сам цели нихов превод. За колко месеца, sad ću vam reći. Dan i noć, po 5-6 sata na dan. Znači, počeo sam mart mesec da čitam, evo. Ovdje sam zapisao, znači, mart mesec 2025, završio sam krajem oktobra. Znači, koliko vam je to? Mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembri, oktobar, 7 mesec, slava Bogu. I to, znači, znate, proučavanje, znači, studijski, vidite, sve je to, znači, podvučeno, zapisano, obeleženo, sve što treba kako treba, do posljednje strane, slava čast Bogu. To je u stvari provod dr. Luje Bakotića, koji je jedan od najboljih prevoda na jugoslovenski jezik, ali koji su na 20 možda mesta, otprilike 15-20 mesta, oni promenili nešto. Govorit ćemo jednog dana možda o tome. Promenili su, znači, 15-20 stavaka, odnosno stihova, po njihovom nahođenju, po njihovom mišljenju, tako da to nije biblijski i oni će nauči prokletstvo koje je to učinilo, nažalost. To koje je učinilo, naučit će na sebe prokletstvo. Karčo Bos, Blokuser, Usavel, Andreas Prinč, dobrodošli, blagoslov Boži. Рамче Мина, добродошъл, брате. Еля, Божи радник, где си, сестро? Она е наша сестра из Канаде. Благослов Божи, добродошла. Да се забори да Библија Христос не достаје. Да, па то сам управо сада рекол, брате мој. Евангелие по Марко 16 глава има само 8 стихова, као да е тоа све, а још 8 стихова исклучили се. Окей. Идемо са нашем тому. Брачо ми и сестра мој, кои врсти успеха тежимо? Шта нам е цел живот? Библија каже да нам е цел у нашем животу, цел успеха, тежно успеха јесте да добиемо вечен живот. Па речете ми, брачо мој и сестра мој и пријател мој, да вам некој понуди сада 100 милиарди евра готовину, у злату, дијамантима, у имовине, у некретнинима, 100 милиарди евра. А sa druge strane, neko nam nudi вечни живот. Вечни живот. Никад да не умреш, никад да не плачеш, никад да не тугуеш, uvijek да будеш сречен, радостан, а да немаш оно што ćeš imati sa 100 милиарди евра. Šta bi izabrali večeras mi, dragi moji? Izabrat ćemo вечни живот, кој ни даде света реч, свето писмо Библија, или ćemo izabrati 100 милиарди евра. Šta je cilj u našem životu? Ka čemu je naša težna? Ka kojem uspjehu? Koji vrsti uspjeha? Koja vrsta uspjeha želiš, brate moj? Razmisli sada. Ne mora da odboramo. Hvala vam, će pozdrav, brate. Se kaže za njih Isus stvorenja, a ne Bog. Tako je, nažalost. Dragi moji narode Boži, ovo je veoma interesantno pitanje za sve nas, ne? Šta bi izabrali večeras? Evo idemo na veću sumu. 1000 milijardi evra. 1000 milijardi evra da dobiješ, a izgubiš večni život. Kažemo, evo mi ti nudimo 1000 milijardi evra, a ovo nudi večni život. Razmisli šta sve možeš postići sa 1000 milijardi evra za ovih 30, 50, 100 godina koliko živiš. Wow! Sjećate se, to je Satana nudio našem spasitelju. Da će ti sav ovaj svet, ja sam gazda ovog sveta, ja sam gazda ovog zlata, ovog bogatstva u svetu, dajem ti i ovo i ono, uživaj, samo se meni pokloni. Da, dragi moji, ali to se zove sebično, sjećate se, mi smo to proučavali jednom. Sebičnost je koren svih zla, odnosno ljubljenje novca, a u stvari to je sebičnost, dragi moji.
Sećate se, posljednji put smo upračuvali zašto je Lucifer postao satana, pa zato što je bio sebičan, postao je gord, htio je znači da on bude Bog umjesto Boga. Sini, dobrodošla, blagoslov Bože. Senidak, mamčo, gdje ste, blagoslov Bože. Svako bi izabrao milijone, znam neki, ali oni, a ti znam da ne bi to izabrao, jesi, odabrao si ovo, odabrali smo večni život, dragi moji, koji je u Bibliji opisan i nudi nam se, i to besplatno u krvi jagneta Hrista Isusa, našeg Gospoda i Spasitelja. Večni život je ponuđen svima koji prihvate jagne Božje Isusa Hrista. Haleluja, slava Bogu. Možemo li svi zviknuti slati Bože? Besplatno, dragi moji. Vidite, idite po bolnicima, molim vas, otidite na 10 minuta, otidite u bilo koju bolnicu, idite. Bilo da ste u Srbiji, u Makedoniji, u Grčka, Bugarska, bilo da ste u Nemačka, Francuska, Italija, ne znam šta, Španija, Švedska. Idite do bolnice jedno pola sata, prošetajte. Vidite koliki narod tamo moli za život, lekare. Moli da im se pridruži život, oni koji su bolesni od raka, preumirena, oni koji ima pluća nerede, zavise od dijalize. Idite, vidite šta bi sve oni dali. Koliko milijardi, ma kakvi milijardi, sve bi dali, sav novac, sve zlato, da produže svoj život, da ne umru. A Božja reč nam preko Hrista Isusa nudi večni život bez ikakve pare. Ermin Gazda, dobrodošao, blagoslov Boži, pozdrav tebi. Рамче каже, јас ќе ги прифаќам парите за да ги хранам сиромашните боли, ќе добијам спасени вечни живот. Амин. Така и треба, брате мој, Бог да те благослови. Драги мои, ево поново бих да вам презентирам, значи, други библиски стих за вечерас. Значи, други библиски стих. Питам, тежимо ли себичности? Трчимо ли ка себичности? Тежимо ли собственим ciljevima, a ne Hristovim? I zato 2 Timotiva 4. glava 7. stih kaže ovako. Joan Carlos, pozdrav tebi, brate. Odbacimo također svaki teret i greh koji prijena uz nas. Te sa ustrajnošću trčimo trku koja je postavljena pred nas. Trčimo trku koja je postavljena pred nas, dragi moji, narode Boži. Sestra kaže, ne bi svako, poštovani prijatelju, izabrao, meni je dosta što imam, haleluja, tako je sestra. Daniel kaže, sve te milijarde su prolaze, a nebesko bogatstvo nikad ne nestaja, večno traje. Dehran Deko Bajram, dobro da ide, brate, pozdrav, Bože, blagoslov. Ovo je znači Dehran Deko Bajram, dragi moji. On je znači brat od mog najboljeg prijatelja, sećate se, govorio sam vam o njemu, prijatelja koji mi je bio brat, kao 6. brat, mi smo 6 braća, njega sam računao kao 7. Sećate se, govorio sam vam o njemu, Cape, Sabri nego ime, mi smo ga zvali Cape. Toliko sam plakao za njega kad je umro, to je bilo nevjerojatno, dragi moji. Za moju majku i oca nisam plakao koliko za njega, koji je bio musliman, ali pravi Boži čovjek, ljudi moji. Nikad se neće zaboraviti, nadam se da ćemo se vidjeti sa njim u večnom Božjem carstvu. Dragi moji, 2. Timoteva 4. glava 7. stih kaže, odbacimo svaki teret, svaki greh koji prije uz nas i trčimo na trku koja je postavljena pred nas, dragi moji. Vidite li, to je znači cilj Hristov, da dobijemo večni život. Tu treba da trčimo, tu treba da težimo, tu treba da imamo želju da to dobijemo. Ljudi moji, ako nemamo želje za večni život, neće nam biti dan na silu. Ako nemamo interesa za večni život, neće nam biti dat na silu. Samo onaj koji trči za večnim životom dobit će ga. I pitanje za razmišljanje, trčiš li, brate moj, sestra moja, za večni život? Ili trčiš ovdje po ovom svijetu i bori se samo za ovaj svijet i misli samo na ovaj svijet? Mi kaže, Ganime to djev, blagoslov Boži, dobro dojde. Bog je stvarao čovjeka od praha, šta je prah i koje substancije je naše telo, ali čovjek je bilo samo figura, tako je, Bog nije udahnuo u Adama u nos život, tako je, brate moji. Ljudi moji, narode Boži, evo, htio bih sada
da čitamo zajednički nekoliko citata, nekoliko reči iz duha proštva. Duh ovoga sveta i sebičnost isterali su od nas duha svetoga. Recite mi da ovo nije tačno. Znači, duh ovoga sveta i sebičnost isterali su od nas koga? Duha svetoga i šta? I ulio u nas duha satanskog. Jel ovo istina, dragi moji? Da sebičnost uništava duh sveti u nama, a nadahnuje nas duhom satanskim. Kako se to najviše dokaže? Otkud to možemo najbolje znati? To je od tamo kad saznamo da nemamo težnju za spasavanje duša. To je dokaz da nema duha Božeg u nama. Nisu li ovo strašne reči, dragi moji? Nije li ovo za nas užas koji znamo istinu, poznajemo svetu Božju reč, a ne živimo po njoj. Sjećate se, puno puta sam vam ove godine govorio o onom bogatom mladiću koji je živio po 10 zapovesti, čisto, sveto i pravedno, savršeno ih je držao, nikad ne lagao, vršio preljubu, iskorištavao, lagao, prevarivao, iskorištavao ili krao ili nešto, nego živio sasvim savršeno po 10 zapovesti. Ali da li je Isus rekao da će on biti spašen? Bez dela molitve i post vodi u spasenje večni život. Tako je, brate. Ismet Adventist, dobrodošao. Dragi moji narode Božji, zapamtite ovu stvar. Hristos nije rekao onom bogatom mladiću, ti držiš 10 zapovesti, ti si spašen. Još jedna stvar ti nedostaje, ti si veoma sebičan. Prestani biti sebičan. Vidite koliko je strašno, ljudi moji. Greh je sebičnost je greh. Je li to istina ili nije? Razmislite dobro. Znači, greh je sebičnost, a sebičnost jeste greh, dragi moji. Amin, Ismet, amin. Čitamo drugi citat. Ako nemaš volju da propovedaš drugima, ako nemaš volju da misioniraš, ako nemaš volju da radiš bilo šta za slavu Boga, onda ti ili mi smo sebični. Onda smo mi srebroljubci, onda smo mi pohlepni, alčni. Koliko novca mesečno dajemo za Bože delo, a koliko za sebe? Koliko novca mesečno dajemo za sebe, a koliko za Boga? Imamo li volju da radimo za Boga, dragi moji? To je dokaz da li u nama živi Duh Sveti ili Duh Nesveti. Zavisi kako sada odgovara sam sebi pred Bogom u ovaj moment. Ovaj svet nas je toliko obuzio da nemamo vreme da gledamo Hrista na Golgoti. Je li ovo istina, dragi moji? Težnja za ovaj svet, težnja da živimo što bolje u ovom svetu, nam je oduzela sve vreme koje trebamo posvetiti za našeg spasitelja Hrista Isusa. Nemamo vreme da gledamo Hrista na Golgoti, kako plače, kako se bori za naše spasenje, kako pati za nas. Nemamo vreme za zajednicu sa Bogom. Nemamo vreme za molitvu, nemamo vreme za proučavanje, nemamo vreme za propovedanje, nemamo vreme da se posvećujemo jedni sa drugima. Nemamo vremena više za ništa, imamo vremena samo da zaradimo novac, da trčimo za novcem. Dobrodošla Makedonka, mi smo se na početku molili za tebe, Bog da te blagosloviš, da sutra još nađeš stan za onaj uslov kakav što imaš. Miki piše, čovjek počeo da diše kako i zašto, pa Bog mu dao dah, haleluja. Dete u majčinu otrubu, pobegao mi, evo ga, primamo, kako dišemo? Primamo čist vazduh, dišemo, onda izbacimo laš vazduh, tako je. Što znači primamo i dajemo. Tako je, brate moj. Zato čovjek ne treba samo da uzima, nego i da daje, haleluja, amin. Tako je, brate moj, Bog da te blagoslovi. Filip Asanović kaže, pozdrav, brate, dobrodošao, Filipe. Dobrodošao, Muhamed Mustafa Bakro, pozdrav, brate. Mi rečima živimo kao hrišćani, a dalje gledamo zlato, bogatstvo, kola, kuće, gledamo ovog bogatstvo, lepo pričamo, a delo zaostaje. To znači da nismo upoznali Hrista istinski, haleluja, amin. Muhamede, tako je, brate, 1,000,000% si upravo, nismo upoznali istinski Hrista i Isus nije u nama, nego u nama knez ovoga sveta.
Овој свет нас е толико обузел да немамо време да гледамо Христа на Голготу, драги мои, јел ова истина? Имаш ли време да гледаш како Христос пати за тебе на крсту Голготи? Како ćeš ga gledati? Pa tako što ćeš proučavati svetu reč. Ovde to sve piše, dragi moji. Ovde gledamo Hrista u Svetom pismu. Ne gledamo go direktno, javno. E sada, kad razmišljamo znači o našim ciljevima, o našim vizijama, jer ciljevi i vizija su jedno te isto. Imati cilj znači imati jednu viziju. Imati viziju znači da imaš cilj, da imaš znači težnju ka uspehu. Svaka jedna vizija, svaki jedan cilj je u stvari težnja o nečem da uspemo, odnosno hoćemo da nešto postignemo. Danas u ovom svetu imamo raznorazne ciljeve, raznorazne vizije, raznorazne vrste uspeha kojim želimo postići. Jedan je gore, jedan levo, jedan desno, jedan ovamo, jedan onamo, ali, dragi moji, večeras Hristos nam postavlja jedan sasvim drugi cilj. Kao što je malo pre napisao Filip. Isus nas pita večeras, šta stojite tu besposleni? Idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, daću vam. Matej 20. glava, 3. 4. stih, odnosno Matej 20. glava, 1. pa dalje, ali nećemo večeras sve to čitati, dovoljno je ovo. Hristos nas danas, odnosno večeras pita naš spasitelj, šta stojite besposleni? Radite li nešto za mene? I dođite, idite u moj vinograd, dođite na moje radno meste i ja ću vam dati ono što bude pravo. Dragi moji narode Boži, činimo li ovo ili ne? Idite i vi u moj vinograd, glasi zapoved Isusa Hrista danas svima nama. Idite i vi u moj vinograd. Hoćeš li poslušati spasitelja Hrista Isusa, brate moji i sestre moje? Ili ćeš poslušati svoj ego koji ti kaže, ma, pusti, za to ima neko sasvim drugi. Pusti, za to neko treba sasvim treći da trči. Pa ti nemaš ovo, pa ti nisi za to sposoban, pa ti ne znaš. Dragi moji, ovde Isus, vratimo se nazad, Matej 20. glava, ne pita ljude, ne pita ni tebe ni mene, koji si školu završio, koji zanimanje imaš li teološko obrazovanje, imaš li neki biblijski kurs, nego kaže, šta stojiš tu besposlen? Šta radiš u tvoj grad, ti koji živiš u Skopje, koji živiš u Sofiju, u Solunu, u Atinu, u Minhenu, u Frankfurt, ti koji živiš u Rim, ti koji živiš u Pariz ili ne znam koji grad, šta stojiš besposlen u tvom gradu? Zašto ne radiš na moj njivi? Zašto ne radiš o moj vinograd? Zašto ne radiš za spasenje duša što živi oko tebe? Da, braće moji, prijatelji moji, najveći uspeh koji trebamo postići kao hrišćani, kao ljudi Boži koji vole Boga, nema vrsta koja vera, ali čovjek koji voli Boga, jeste da upoznamo ljude sa večnim životom, da upoznamo ljude sa Božom reči, da upoznamo ljude sa Hristom Isusom, Ješua naš spasitelj. Koliko danas ljudi ima šta psuju Hrista, koliko danas ljudi ima šta ne vole Hrista, šta im ne znači ništa. Zašto? Pa zato što mi čutimo, zato što mi ne objašnjavamo ljudima ko je Isus, zato što mi nismo na vreme svedočili, propovedali ljudima da znaju ko je i šta je naš spasitelj Isus Hristos, dragi moji. I večeras imamo poruku od Boga koji kaže, zar nije krajnje vreme da poslušamo ovu zapoved Božju? Zar nije krajnje vreme da poslušamo ovu zapoved Božju? Idite u moj vinograd i radite. Glas sa neba svečano nas poziva da vršimo ovu dužnost direktno i indirektno na bilo koji način. Filip kaže mi, rećemo, živimo, dobro, to sam pročitao, ok. Znači, krajnje je vreme, dragi moji, da mi poslušamo zapoved Božju, da radimo u vinograd Božji, dragi moji. Da radimo u vinograd Božji. To je zapoved, to nije, slušaj ako hoćeš, nego Isus kaže, idite i radite, idite i propovedajte. Matej 28, 19 i 20, Marko 16. glava, 16. stih. Muhamed kaže, brate, meni
je sram od ovoga šta čujem, jer ja sam isti koji svi ostali vidimo kako drugi ljudi idu da propovedaju svoju religiju, a iako nemaju cijeli istinu, a u sebi su veoma čvrsti u svojoj religiji, Jehovini svjedoci muslima, nama treba da nam bude sram. Bog da te blagoslovi, Muhamede. Ovo je velika istina, dragi moji, koji verujete u reč Božju. Oni koji nemaju celu istinu šire tu istinu koju znaju, a mi koji imamo celu istinu, kao da nam neko flasterom zatvori usta. Miki kaže, Jevreji su bili protiv Boga i Mojsije, ali Bog ih kazni, puste zmije, mnogi su umrli, a neki su bili zaraženi. Bog reče, Mojsiju, napravi zmiju od bakra, napravi zmiju od bakra, šta je sad ovo pobeglo mi ponovno? Ne mogu da ga, da je razapljena krv za nas, bit će spasen, amin. Ismet kaže, dovoljno je za nas da budemo spašeni, šta nije briga za drugi ljude. To je strašno, brati Ismete, pravo si 100%. Ja ne znam kako ću vidjeti Isusa kada će da dolazi opet licu lice, kako će da mu objasnim za sve ovo što nisam propovedao. Jimmy Fusujari, dobrodošao, blagoslov Božji. Postavio si jako dobra pitanja, Muhamede. Starešin Ismet dobro je napisao, kaže, ja ću da budem spasena, za ostale baš me briga. 100% ste upravo, braću, i ti, Miki, i svi vi koji ste pisali večeras. Ali, braćo moji sestrama, nije kasno. Ako do sad nismo radili, ako večeras osjećaš da te Duh Sveti potkreće, da se pokaješ šta si čuto i šta nisi propovedao, vreme da počneš danas. Ok, večeras je kasno, ne možeš ići kod ljudi da propovedaš, ali možeš nekome napisati neku poruku na Messenger, možeš na TikTok nekome poslati neki kratak video o Isusu Hristu, o istini, o reči Božju, i možeš se moliti tim istim ljudima, za te iste ljudi na kolena, da Bog Svetim Duhom nadahne te ljudi da prihvate Boga, haleluja. Možemo odmah večeras poslati propovednici Božji, brate Muhamede, odmah kad završi propoved i ne možeš da čekaš, možeš odmah, ne moraš da me slušaš do kraja. Idi na kolena, moli se za koje osobe da pošalješ poruke sa Božjim rečima ili videa ili filmove, i padni na kolena, moli se za te osobe i počni da radiš, a sutra već idi kod jednu familiju, zatraži, brate moj, sestro moja, od Boga da ti da neku familiju, ili sam ti cilj neka ti bude neka familija, recimo evo familija Zekić, otac Filip, na primjer, Filip Zekić, Gospode, daj mi ga da radim sa njim, da ga donesem ka tebi silom Duha Svetoga. Moli se za njega intenzivno i Bog će učiniti, jer je veran onaj koji vas se dozvoji i koji će učiniti. Bog pozva ljudi, Bog će učiniti, samo mi treba da budemo nego oruđe preko koje treba da radi Duh Sveti. Vesna Lipić, dobrodošla, blagoslov Božji. Da li smo se razumeli, dragi moji, šta treba da bude naš cilj? Šta treba da bude naša težnja? Kakav uspeh da postignemo, dragi moji? Kakav uspeh da postignemo? Koji uspeh da postignemo? Ovo je ponovo citat Duha Proštva. Ko smatra svojom dužnošću da se posveti Bogu i njegovom delu? Jel posmatraš, jel smatraš, jel vidiš da je to tvoja dužnost da se posvetiš Bogu i njegovom delu na bilo koji način? Bilo da si u molitvi, bilo da si u propovedanju, bilo da si u svjedočenju, bilo da radiš neki biblijski rad, bilo da radiš bilo šta za Boga, to znači da si se posvetio Bogu i njegovom delu, dragi moji. I zato 2. Timotijeva 4. glava 2. stih kaže ovako večeras: propovedaj reč, nastoj oko toga u dobro vreme i u nedobro vreme, odnosno u nevreme. Propovedaj reč, propovedaj reč, propovedaj reč, brati i sestro, dragi prijatelji moji, propovedajmo reč, tako nam zapoveda naš Bog, naš otkupitelj, naš stvoritelj koji nas je otkupio krvi jagneta Hrista Isusa, koji nam je dao večni život. Mi imamo večni život u njemu. Mi imamo večni život, dragi moji. Ali ako ostanemo sebični, kao što je napisao malo pre starešin Ismet, ako mislimo samo za sebe, samo za naše spasenje, znak pitanja je da li ćemo biti spašeni na taj način. Ismet kaže, sve se može ako voliš iz srca Isusa, haleluja, tako je, brate moji. Duda, blagoslov Božji, dobrodošli. Miki kaže, da, koliko se pokaje, bit će spašen, naravno da ima vreme. Tako je, brate, sjetite se, razmojk što je bio s Isusom.
Покаял се, Исус му рече, заista, ја данас биче со мnou у рај. Тако, брате мој, тако е. Ова е велика истина, што е писал брат Мики. Бог да те благослови, Мики. Драги мои, идемо со следующим библиским стихом. Римлянима 13 глава 11 стих. Римлянима 13 глава 11 стих виче нам: дошо е час да се пробудите, jer nam je spasenje sada bliže nego ikada ranije. Došao je čas da se probudite. Vidite kako ova osoba dobro, lepo spava, čak je pokrili svoje oči sa onim pokrivačem za oči da ima mrak. To nam je uradio Đavo, dragi moji, svima koji verujemo u Boga. Daniel kaže, kada je Petar tonu u vodu i slikon je da nema spasa, Gospodina ruke je bilo odmah tu i danas je tako za srce naš Gospodina ruke je uvijek nad nama. Amin. Ramče kaže, veli dobro čovjek da ima sve u svoj život. Куќа кола богатствено, важно е да немаш љубов, гордост, кон дујналучки живот се е пролазно, но богатството, тоа што не го гледаше никој, ти го обечал. Тако е, брате мој, така е. Да, брате Рамче, значи, ми никад не говоримо немој да будеш богат. Ја желем бити богат. Али проблем е што нас е Đavo успава у то богатство, успава у овој свет, успава у материализам, што више волимо нас него Бога и наше ближни. Сироте, кој што си малку пренаписал, Спиро Трековски, добродошол, благослов Божи. И затоа вечерас Бог нас позива да е дошол час да се пробудимо, jer prema znacima vremena, prema svim znacima vremena događaja koji se događaju sa nama i oko nas, govori da je sada spasenje bližu, ali da je sada i kraj sveta bliže nego ikada ranije. Da li je to tako, dragi moji, ili lažem? Dragi moji, nažalost, sve nas je zahvatila jedna duhovna smrtonosna bolest. A to je spavanje. Uspavali smo se, sećate se, one 5 mudre i 5 lude devojke. I mudre i lude, i mudre i glupe zahvatila je duhovna smrtonosna bolest koja se zove spavanje, mrzljivost, lenjivost. I zato večeras Bog u Efescima 5. glava 14. stih nam poručuje: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, obasjaće te Hristos. Dragi moji, toliko smo se jako uspavali, toliko smo se jako udubili u san da stvarno ne znamo u koje vreme živimo. I kao što je malo pre napisao Muhamed Mustafa, znači mi smo jednostavno, mi smo izgubljeni, dragi moji. Jednostavno mi smo izgubljeni. Evo ga ponovo piše Muhamed, pitanje: kada bi Isus ovdje, da li bi, gdje bi otišao, u kojoj crkvi ili kako bi propovedao, preko internet, preko email? Ne, Isus bi otišao u svakoj kući, bi izašao tako, ljude najviše tamo gdje se najviše skupljaju, tamo bi propovedao, ne bi rekao, idite provedite vikao ja, bez novaca ne možeš biti zdrav. Tako je, braćo, tako je, brate. Brate Muhamede, Bog da te blagoslovi, ovo je stvarno velika istina. Išao bi tamo gdje najviše se ljudi skupljaju. Veli, zaista čak kako hoćeš da gledaš bogatstvo sa svetline ili sa temne. Tako je, brate, tako je. Ljudi moji, ja poznajem ljudi koji veruju u Boga, koji su veoma bogati. Neki imaju možda 100 miliona evra, neki imaju 10 miliona evra, ali koji stvarno voli Boga i koji su im oči otvoreni i trče za Boga i rade za Boga. Ali nažalost nisu svi takvi, nažalost. Ja ne govorim sada o bogatašima, govorim o svima nama. Jer bogatstvo je i da imaš i 1000 evra i 10.000 evra, i to je bogatstvo. Ne treba ti tamo i na strani, znači to je bogatstvo. Živiš od onoga što ti treba, tako? Ono što ti ne treba, to se zove bogatstvo. Evangeliziranje ili propovedanje je velika radost. Ja sam to iskusio sa mojim braćama, veli mamuta, tako, brate moji, iskusit ćemo i dalje. Amen, halelujah. Dragi moji narode Boži, prijatelji moji, naša najveća težnja treba biti da što više doprinesemo stvari Božji. Ovdje je znači sestra Dijana Daka u prizem kad smo propovedali, evo kako ona prepoveda, svedoči i nudi reči života ljudima. Znači, njena najveća težnja je šta? Da doprinosi stvari Božoj. Šta je naša najveća težnja? Koji je naš najviši cilj? Da doprinesemo stvari Božoj? Da spasamo što više ljude ili
да гледamo само свој корист. И затоа на вечерас у 1 Коринчанима 10 глава 24 стих Бог каже: не гледајте само свој корист, веќе корист других. Не гледајте само свој корист, веќе корист других. Зашто, брачо моје? Колико е нас кои тежимо собственим целевима, а не целевима Исуса Христа. Сви цилјамо и тражимо неко наше право, нешто за нас, а не мислимо за други луѓе. Кој што е мало пренаписал брат Исмет, значи ми да будемо спасени, за остали бас нас бриге. Брачо моја, видите што нам порече вечерас Бог. Не гледајте само свој корист, веќе корист других. Брате мој, сестро моја, пријател мој, народе Божи, на крају сватите и разумете ово велико истину. Тежна за Богом или цил за спасенем е спас из ватре. Спас из огнено езера, из вечни ватре, из вечна смрт. Тежите за Богом имате цил за вечни живот, есте спас из ватре, jer će ovaj svijet izgoriti vatro, braćo moja. Огнено езеро će biti цела планета, вечна ватра, вечна смрт. И зато Откривление 20 глава 15 стих пише: и тко се не наđe записано у книзи живота, бачен би у огнено езеро. Бачен би у вечну смрт. Вечерас Бог те позива, Бог ти пружа свој свету руку, Христос ти пружа свој пробедену руку на крсту Голготе, да те спаси из вечни ватре, да те спаси из вечни смрти, да те спаси из вечни пропасти. Кој жели од нас да изгори у вечну смрт, у вечну ватру? Пробајте само мало со упалјачем, само на стотинку упалите мали дел ваши руки или не знам де. Има да полудеш, има да гори, да вриштиш. А замислите цело тело наше да буде бачено во огнено езеро, да горимо. Зашто? Затоа што не сме имали цил да живимо за Бога. Затоа што не сме имали цил, не сме имали тежно за успех, за вечен живот, него само за овој живот. Де е наша тежна, драги мои? Де е наш цил? Шта е наш цил? Мухамед каже, знаш вели, ми толку се бринемо овом животу као да ќе остати завек овде. Тако е, брате мој, овој планета. Заборавили смо да имамо Отца кој е најбогат и нам е приготвил оно што не смо видели чули. Да, брате мој. И зато они кои се боре со овој живот, само за овој живот, они ќе ту и остати изгорите заедно со овом планетом и постати прах и пепел. Филип каже, Господ нам рекол, любите и они кои ве смрзи, али и ваши ближни. Тако е, брате мој. Без Духа Светога не може се проповедати и тражите го молитви. Тако е, брате мој. Брачо мои, сестри мои, пријатели мои, народе Божи, сви ви кои верите у реч Божу, у Свето писмо, позива вас, тежите за успех у Исусу Христу. Имајте цил вечни живот. Имајте за цил вечни живот, али не само за себе, него за и све остали околу нас. За луѓе кои познаемо, са кои смо додир, са кои смо у контакту. Имајте за цил да и оно буде заедно со нам у вечности. И затоа боримо се у борби, молите, драги мои, на колена, напред на колена, што више да се молимо, што више да користимо моќ молитве, да Бог преко нас спаси што више народа. Све више наших ближних, све више они кои се нам мили, драги. И затоа Господе нас кои се на небесима. У Исус Христу и ово вече те ставимо и фалимо, што се нам дао ове опомене, да се пробудимо од сна, да се пробудимо од лажнога сна, од лажне сигурности и да нас посветиш у крви јагнета Христа Исуса, да будемо твои вредни радници, да идемо у твој виноград и да спашаваме луѓе, да не стоимо безпослени, него да будемо запослени, окупирани са радом на твои ниви, у твојом винограду. Благослови нас у крви јагнета да то чинимо, исполнени с Духот Светим Боже да то чинимо, jer без Дух Свети не можемо ама ништо учинити. Спаси нас самих Божи, благослови нас и посвети нас да будемо твои вредни радници и да имамо цил и тежно ко успеху, а тоа е вечни живот за пуно луѓе, па и за нас самих. Хвала ти, слава ти, час, што ќе што учинити со свима нама у Исусу Христу. Халелуја. Амин.